Mwaramutse canke mwiriwe kuri mwege mwese mu gukurikirana kuri Burundi Gospel TV mu kurubuga ngurukana bumenyi. Turamukije twongera tubipfuriza n'umunsi mwiza. Uno munsi mu kiganiro cacu twagendeye umutumire kandi nizera ko mwese muza guhimbagwa no kumubona. Mwese muri bashi mukurikirana murazi indirimbo ziwe. Uno munsi tukaba twatewe iteka no kumwakira mu kiganiro ca Burundi Gospel TV. Karibu cane BK mu kiganiro cacu. Murakoze sana. Murakomeye. Turaho kabisa. Neza. Turashima Imana. Sinzi ko ushobora kwidondora abariko baradukurikirana mutubwire amazina utubwire BK ni izina ryawe rya vrai ico wifuza ko abariko baradukurikirana bomenya kuri wewe nk'umwidondoro sinzi ko mwatubwira. Nitwa BK nkaba ndi umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana hanyuma nkaba naje hano mu Burundi gukora ibintu bitandukanye kureba aho umuziki ugeze no gutegura bimwe na bimwe bizoba ama surprise niyo mpamvu ndinga mu Bujumbura. BK ni izina ryawe abavyeyi batoye canke ni ndazi ni izina ry'ubustar? No, BK ni izina nange kuririmba abagenzi bamaye iryo zina twaricaranye turavugana uburyo dushobora kugira iryo zina arambwira n'umugezi niwe wamaye iryo zina turambwira ngo witwe Bless Kind hanyuma turaraba alphabet ivuye mu yo Bless Kind hanyuma turakata ivamo BKY. Izina ryawe rya vrai ni Bless Kind? No, mfise amazina yandi ariko mbashimye kubw'uburyo bwa security kuvuga izina rya BK kugira ngo urazi iyo ugiye kuri aeroport umuntu agatanga izina rya BK nta muntu ashobora gusanga izina ryanjye riri ku madokima. Okay. Oya ni bon tukuze kuri BK kandi baza ko bidukwiye. Murashaka kumbwira none BK n'umurundi BK kubera numvise umengo n'indimi ni nyinshi uwo twiganirira. BK ni umuntu yabaye mu bihugu byinshi akaba yarabaye mu bihugu bitandukanye niyo mpamvu ibirimi biramugora kuko mu bisanzwe mvuga indimi zitandatu. Okay. Urumva ko bitoroshe ari igihe ushaka kuvuga ikirundi ukumva igiswahili kirajemo ukumva icyongereza ukumva igifaransa none bikangora kubera kuvuga indimi nyinshi. Nicyo kibazo abantu benshi bakunda kuvuga ngo BK uvuga ururimi rwihe uturukahe ariko ngiye ndi umuntu ushaka kuvuga ndi umunyafrika ndi umusepejele nk'uko namanda bibwira abantu kuko ndirimba indimi nyinshi iringara igiswahili ikirundi byose turavanga urabyumva ya. Muriko muravuga ko uririmba mu ndimi nyinshi ca tuvuga no ku ndirimbo musanzwe muririmba mbeho BK yatangiye kuririmba gute ku ndirimbo nyinshi tubazi ko mwabitangiye gute musohora n'indirimbo woshaka kutubwira ingene washoboye kumenya ingabire ya ofisi yo kuririmba n'ukuntu watangiye kuririmba? Natangiye kumenya ingabire yanje yo kuririmba igihe akenshi iyo ngwaye nakundaga kuririmba nkumva ndakize nkumva kuririmba birimo inkomezi zidasanzwe nicyo gihe natangiye kurondera ibintu byo kuririmba hari igihe wumvaga umubiri urarushe ukumva urarwaye sana kabisa nyuma mu burwayi nafataga indirimbo ngatangira kuririmba panizi wanje indirimbo z'abandi bantu mesheje kuririmba nkumva ndakomeye nuko nyine nabyisanzemo ariko sinshaka kuvuga ngo natangiye kuririmba ndi muto cyane biki no nuko nabyisanzemo sinzi uburyo byaje. Hama inspiration kuririmba ikura he? Inspiration kuririmba muri douche mu gitanda nicaye munsi y'igiti ndi kwitanganika ahantu hose. Ahantu hose nshobora kuharirimbira ndi ku kazi indirimbo ni ikintu kizana nagari wowe nyine ukirondera ushobora kwicara gusa ukatangira kumva indirimbo iraje uko tu ari n'igihe nshobora kuba ndigo ndaryama ndi mwitiro nkumva indirimbo iraje nkabyuka nkafata nkagira record hanyuma ngashira indirimbo kuri telefone uko nyine. Dushoboye kubiha igihe cyane tukabiha amatariki twavuga ko mwatangiye kuririmba ryari?
musohora indirimbo? En fait natangiye kuririmba igihe nisanzemo ndiko ndaririmba natangiye kuririmba hamwe bamakoma igihe basohoye album yabo nicyo gihe natangiye kuririmba hanyuma indirimbo yanje ya mbere irasekeje sana sinzi ko ushaka kuririmba uno munsi gerageza twumve hasi. Okay, ariko niyigeze yisohora? Sinigeze ndayisohora. Yagumenye mu vyumviro vyawe tu? Iracyari mu vyumviro byanje kuko yari isekeje kuko yari no mu Congereza kandi icyo gihe nani Congereza narinzi ni Congereza kitabaho en fait. Okay, tukiraho nyene sinzi ko mushaka kuturirimbira karimbo kamwe mu ndirimbo mushaka kwa mwarasohoye kera, nzi ko abaririmbyi abantu bashobora gukurikirana bazi nk'imwe mu zo nkunda, sinzi ko no propose nimba muvyemeye. Indirimbo ya gote? Indirimbo yitwa ndibaza kuko uriho. Ndakunda kumva cyane ma worship bayiririmba, sinzi ko yiducishiza. Okay, nta kibazo. Kuko uriho ntacyo nzatinya, ibiri imbere urabimenya, ufumbatiye ubuzima bwanje kuva none iteka ryose uri mana yanje, uri mana yanje, uranzigama mu maboko yawe, ntacyo nzatinya, uri mana yanje, uranzigama mu maboko yawe, sinzotinya indwara, sinzotinya ubukene, sinzotinya icyari cyo cyose. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Indirimbo zanyu umuntu ariko arazumviriza umengo zirimo message ikomeye, message nk'iyo ndirimbo hejeje kukuriho, nibaza ko haba hariyo nka message ushaka gutransmeta kuba ariko barazumviriza, twari dukeneye kumenya iyo message ni yihe ku ndirimbo zose umaze gusohora, ni ikihe kigupusa ku gusohora indirimbo, ni iyihe message ushaka gutanga, uvyumva gute wewe ubwa mbere na mbere kuririmba, eske ushaka gutanga iki? Message ziratandukana mu ndirimbo ndirimba cyane, kuko ari indirimbo nasohoye ivuga ngo mana umbera data, nayiririmbye kuko no mugenzi w'umufani yarabuze ababyeyi, hanyuma yariko ararira ariko arambwira uburyo yabuze ababyeyi biwe, hanyuma numva iyo ndirimbo iraza mana umbera data, hanyuma kuko uriho nayo igihe nanditse uri mana yanje, numvaga ari abantu b'abarwayi bashaka kuba bari mu bitaro bateye ibyizigiro, donc nashaka kumva ko bogira indirimbo hamwe bari mu bitaro bari mu bibazo bakumva ko Imana iriho kandi ni Imana ibazigama, ni Imana ishobora kubaba hafi mu mwanya wari wo wose. Ego. Okay. BK twumva ngo ntakiri mu Burundi, mwaragiye he, hama mwagiye gukora yiki, sinzi ko mwitubwira? Mu bisanzwe mba mu gihugu cya Canada, naragiye kwiga ibintu bitari bike byerekeye tekinoloji aho igeze, no kureba uburyo abandi bantu bakora umuziki, no kureba aho isi igeze kuko ni isi zibiri zitandukanye, Afrika no muri Amerika. Ubu ko wagarutse, ni giki wajuzaniye abarundi, eske muracabandanya kuririmba? Abantu benshi baguma bambaza ko turacabandanya turirimba, sinigeze nsiba n'umunsi n'umwe kuririmba. Ni gusa ni kubera turi mu gihugu cya kure, ariko buri semene buri ndwi yose tuba dufise igikorwa dukorariye, kandi ni ibikorwa dukora
abantu benshi barabibona mu biriya bihugu byariya nikorera gusa twagiye abantu benshi ntibashaka kwakira ibikorwa byacu dukora cyangwa ntibishobora no kubashikira mu buryo busanzwe n'ibyo nyine ndashaka kukubwira tukiraho nyene mwariko muratubwira ko mubandanya muririmba aho muri Canada kandi mukora chaque événement chaque semaine mwotubwira ni yihe différence ni kihe gute ukorera Imana muri Canada ni izihe différence ubona entre gukorera Imana mu Burundi no muri Canada est-ce que nico kimwe uko wakorera Imana mu Burundi nuko wakorera Imana uko uririmba hariya urashaka kutubwira ibyo uhura navyo hariya en fait ikintu difference irimo mu Burundi no muri Canada ariyo difference nini cyane difference ya mbere abantu bari barugurutse sana kandi urumva abazungu n'abazungu même si bakijijwe bakizwa mu buryo bw'ikizungu urumva uburyo bakora aibe inshengero ibe kuririmba byose babifata au sérieux nibyo nshaka kuba ndakubwira itandukaniro rihari ikindi kintu bo gusenga n'abakozi bo kuri eglise babifata nk'akazi ntibabifata nk'uko ino bavuga kuko abakozi bose bakora ku mashengero hariya barahembwa hanyuma batonda iminsi yose nk'uko abandi batonda ku kazi iminsi isanzwe hanyuma ni byinshi cyane bamaze gushika kure urabye ibikorwa byabo bamaze gushika kure kandi ni etape nziza niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo abantu bari twegereye turiko turabereka difference zihari abashaka kumenya utuntu duke turababwira abantu bageze aha n'aha bikabafasha uko nyine nizo difference zihari urumva rero mu Burundi mwaje hamwe muje no kwigisha genre kuvyo mwakuye muri Canada n'ukuntu waje ino Burundi wotubwira projet mufise dafise projet nyinshi ariko projet nyinshi nk'ahantu hose bamaze kuntumira mu ma interview sindiko ndazivuga kuko ndaprefera yuko projet umuntu azivuge ibintu deja bimaze gushika mu butaka bw'u Burundi niwe biba byiza kugira ngo nuze kuvuga ikintu hanyuma abantu bakakubaza ibe bintu birihe ariko bimwe na bimwe projet ya mbere nzi ubusigaye nkora business nkabifatikanya n'ibintu byo kuririmba ubundi mu buryo bwo kuruka gatoya hano mu Bujumbura n'ibintu byerekeye ama business ndiko ndashaka kuguruza muri Afrika d'accord ariko kuririmba ko nubiruhuka kuririmba nakubwiye n'umwanya wose turabikora buri ndwi zose buri fise ama invitation nguma ndi mu gikorwa kandi ahantu hose duca abantu bagoma bavuga ngo turacumva uracari wawe ubundi nta na kimwe kirahinduka donc abantu bagoma bumva ko nta na kimwe cyasubiye inyuma BK nk'umuririmbyi yatangiye kera umuririmbyi abimazemo igihe uno musi kandi ukaba warashoboye no gutembera mu bindi bihugu kugira ngo ushobore kubona abandi ngene bakora uno musi ni yihe message ushobora guha abaririmbyi b'abarundi baririmbira Imana surtout wumva ari yihe message watanga message nshobora kohereza abaririmbyi b'i Burundi ni kwemera kwiga no kwemera kumva impanuro kutigira uri najua sana kuko ngewe niba arantu ngeze nikwera kumva impanuro z'abandi urumva nk'iriya ndirimbo ya Boyaye igihe nari muri studio twari kumwe na Christophe Matata yaguma tanga tumayide urumva kuko n'abantu bari bamenyereye kumviriza umuziki hanyuma indirimbo irasohoka arayumviriza inyuma yariya yahise yitaba Imana ariko conseil ziwe na mandazibuka mu ndirimbo ya Boyaye urumva donc arabaririmbyi ukunda guhereza impanuro bakibaza ko wabafashe nk'abantu na kimwe bamenye kuko babuzeho yani bita ngo confidence sinzi uburyo nshobora kubivuga mu gifaransa l'estime de soi yego hanyuma ni kwemera kwiga kandi ugasumbaho kwiga
Okay. iyo niyo manuro ashaka kubabwira. Ntugire isoni iyo umuntu agwaye impanuro, ntugire isoni iyo umuntu agwaye ide. Ngewe akenshi iyo ndi muri studio cyangwa ndi mu gikorwa ndi muri clip, iyo umuntu azanye ide yiwe fata kwanza ide yanje nkayibika nkakoresha iyo ide. Okay. Urabyumva? Donc niyo manuro shobora gutanga ku baririmbyi b'i Burundi n'abaririmbyi ba gospel mu bisanzwe. Hariya muri hari abaririmbyi mukorana bandi b'abarundi surtout ko ndi sûr ko hariyo nka diaspora burundaise, hari abiwanyu warabonye kugira mufashanye gukorana, ni ikihe wabigiye ko sinzi ko mwotwishura? Hariho abaririmbyi benshi, sinshaka kuvuga gusa abarundi kuko hariho communauté y'abanyamurenge babaye mu Burundi. Okay. Hariho communauté y'ubwoko bwinshi bwabaye hano. Ariko iyo bashitse hariya benshi baranyegera bakansaba impanuro, nababwira impanuro y'uburyo nobafasha. Kandi vraiment arabaririmbyi benshi bamaze no kumenyekana mu ibi bice byo muri Afrika. Okay. Batanguye kuririmbira hariya, bariho turafashanya nabo umurimo. Kandi nukuri ibikorwa bimeze neza kabisa hariya. Okay. Abariko baradukurikirana mwese twagira tuyibutse ko twari kumwe na BK, umuririmbyi w'umurundi muzi ku ndirimbo nyinshi za Boyaye, Kukuriho n'izindi nyinshi. Twagira tugushimire BK ko mwatwakiriye. Murakoze namwe kuba mwaneye iteka ryo kuza mukambaza amakuru atari make. Vraiment nashimye. Sinzi ikindi gihe dusiyogaruka muzo twakira. Nta kibazo, vraiment imiryango iruguruye kabisa. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwariko mukurikirana ikiganiro ca Burundi Gospel TV. Tunabaha n'ikaze no mu bindi biganiro bikurikira. Ndazi nakikeranya ko muri benshi mudukurikirana naho ubutaha. Murakoze.